Maratigĩte ibandĩko cia ateti ciĩrũgamĩte mũthenya wa ira. Ũmũthĩ Aikari na atongoria mokĩrire na gũkora ibandĩko cia ateti amwe cithũkangĩtio na gũkũũrwo. Kapata mabibos wa candidate wa UDA ya Gavana Anne na Senator Kamau Murango zimeangushwa, na tunaona ni kama ni kitu ilikuwa coordinated juu za candidate hao wengine. Tunaona kama mahali tumesimama, unaona kuna independent governor na kuna pia ya senator wa Jubilee. Muthenya ũmwe tu thutha wa gavana wa igũrũ kwanĩrĩra ũthũkangia ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio wa ibandĩko cia ateti kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ibandĩko cia mũhũranĩri wa ũseneta na tigiti wa UDA James Kamau Murango ciraire cigĩthũkangio. Aikari makiuga gũtirĩ gĩtigĩtwo kĩhandĩte barabara-inĩ ya Makutano gũthiĩ Embu, Aikari magĩkũmithia ciĩko ici na njĩra nene. Jana tumeona hata watu wameketi chini wakakubaliana watafanya kazi kwa amani, na sisi tuko tayari kufanya peaceful politics. Sasa kwa nini tunaamka tunapata mashida kama haya? Atongoria nao ni mamenereirie ciĩko ici, makĩũria mũingĩ ũhe andũ othe mweke wa kwĩyaria na kũhũra ũteti wa thayũ. Mimi naweza sema it's nonsense. Kila siku tunaamkia kusikia billboard ya huyu imeondolewa, ingine. Hao ni watu tu wanajifanya, na tunaweza sema hao ni goons. Huwezi toa billboard ya mtu ufikirie sasa umemnyima kura. Wacha mtu aende kwa wananchi, wacha aweke billboard zake, wacha aweke posters zake. Wananchi ndio wako na jambo la mwisho. Nataka kuhakikishia watu wa Kirinyaga, kama viongozi wetu, tafadhalini wacha tufanye siasa ambayo sio ya matusi. Sisi hatukani watu, wacha tufanye siasa za kuuza sela. Muthenya wa ira arũmeri ni marakinyire igoti-inĩ rĩa gĩcũgũ magĩkuruhanio na ciĩko cia ũthũkangia wa ibandĩko, kũrĩa mararekereirio na mbĩrũ ya ciringi 80,000 o mũndũ. Kwa ikiendelea Kirinyaga juu hata kuna watu wameshikwa pale Kirinyaga na wakapelekwa kwa DC yao na wanahojiwa. Wenye walikamatwa tunataka tu wachukuliwe hatua na watuambie ukweli na ubaya ni nani hao walikuwa wamewatuma, kwa sababu inaonekana ni kama walikuwa wametumwa. Ni makosa kuinua mdomo, kushautia mtu ama kumtukana mtu ambaye ni mzee na ni kiongozi wa nchi. Watu wa Kirinyaga wacha tupatie viongozi wetu ile nafasi ya kusikia wao wajisikie ni viongozi, sio kuwaonyesha kama tuko watu wa rika moja. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.